hari indirimbo iracurangitse ngo amadubu naguhamagara uzitabe karame kabiri uzitabe imbaraga zanje nawe ngo zirakenewe Pana gufata izawe tuzire kure twese tuzishore mu madubu twese muri gakondo dushire hamwe intare ngo niziguhamagara uzitaba utivovota wama wiruka kabisa ndahari fande nawe Kongo imbaraga zawe zirakenewe ko turabwira Kongo na imbaraga zawe zirakenewe utwike yakutumba komereza yego murakoze cyane tumerewe neza nibwo bwa mbere nagize morale nyinshi ifura yantangiye kare yakurushije yamfashe ku mangu ikiro yarenze hakiri kano karirimbo ka San Gigi kanibukije utuntu twinshi hari ahantu yavuze ngo gakondo ni inkwibagirwa ngo amaraso y'abari y'abasore azanibutsa buriya hari ibintu byinshi turaburudika tukanezerwa ariko hari nabindi gatwibuka hari abantu badusiye twagiye tuganira mukaganira n'umuntu akubwira ati musimamo ni ure kabisa notabaruka muzokomeze nzanibuka muri nonani nzanibuka leti kambakamba umuzi yego yarinze acika navuga ngo adivasi mu gipoyo neza bamusubiza inyuma yararashwe aravuga ngo ararashwe ngo arangize areba ingabo ku musimeza aravuga ngo divasi aravuga ngo divasi magera aho ngaho imbaraga zisa n'izitangiye kumushira ariko none yikahavuga gusa ngo divasi bishaka kumera urabona mu bitaro iyo ugiye kubagwa cyakinya baguteye bavuga ko umuntu asa nk'utakaje ubwenge ariko ikintu kimuba ku mutima akomeza kukivuga nicyo kiguma kugaruka umuntu aririya anesthesia yamufashe ariko cya kintu kimuri ku mutima nicyo kiguma kuza nibyo biriya rero yariko yumva imbaraga zamubanye nke ububabare ni bwinshi ariko umutima ukavuga ngo ntimusubire inyuma naho bandiho no bandakiriho mukomereze aho ngaho wibuka amagambo ya Fande Lete General Michel nawe avuga yavuga ati ntimukangwe n'impfu urumva ati twari ku kiriyo ca Fande Mudabari yavuze ati ntimukangwe n'impfu niruzaruza mu wawe umenya ko ari igitambo catashe mu wawe tugomba gupfa kugira ngo abandi ubuhanuzi babeho jewe nafushije umuvandimwe wanje nanje umwana intambara zitangira ari umwana muto ndibuka inkazi wacu zanyazwe 2019 yari umwana wambwiye ngo tujane kureba inka ndanga kabona aracasize ntabwo twojana mu nka nyuma je nk'imyaka 2-3 nibwo yinjiye igisirikare ngo mbare ndagenda urabona umwana agiye mu gisirikare ngenda nje kumureba ari namushire n'isogesi na training tamaze byagenze bite atoya jewe sinanza ngo nicarane nawe n'abana mu nzu ntazo ko hirya hameze ngomba gusohoka jewe kugira ngo nzamenye uko hirya hameze namwe n'abana nzankubwira ngo muryame musinzi kandi ni uzaza umenya ko ndi no kure yinjiriye ku irumba uzaza umenya ko ndi ku karumba nawe uzaza uryama n'abana usinzire cyangwa nkubwire ngo uyu munsi bimeze nabi iregerageza urebe ukuntu wiyeka n'abana kugeza ku munota wa nyuma nawe aratabaruka ubwo rero nitwija kwibagirwa gakondo amaraso yabo bagabo yego yizo mfura ayo ngayo uzaza ugenda akwibutse cyangwa basi wibuke n'amagambo mwaganira cyane kabisa yarabivuze neza Afande ngo ntukazuja mu kinjiro uvuge ngo wagushishano ni kawaida hari umugabo wambwiye mu gitondo twagoje kuvuga kuri ibintu by'amadorone nyine kuntu baguma kurasa aranje mba n'abantu basaza muri quartier cyane buri abasaza bagiye babonaga intambara za murere babona ibindi ariko izi ngizi zabaga ubunyine ukibwira ngo wenda zibarenze akubura abasaza n'abahanga cyane kuvuga ati bano bingibi biramurenze ntari bumenye arambwira ngo uzi impamvu ngo zino ntambara zituruka mu kirere ubutaka bwo bwaremeye ko turi abakongomani ubutaka ibwo bwaremeye
ndaguharira kibwa bugiharira mukivugaho ngo naziriya drone ko zirasinya mu kirere ngo abangaba ntibazova muri iki gihugu ko ziremeza ngo unyine hatahiye ikirere nicyo igomba kwemera ko tutazova muri iki gihugu abo ni abasaza binararibonye tuje mu makuru yacu yego abakunzi b'Ibyiza TV tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru muri uyu mugoroba wa kabiri tuje kubabwira amakuru ko twaraye nuko twiriwe murabona akagoroba karabaye keza akagoroba cyari mu bihumbi 100 kiratibuka kija muri 80 ubu mvuye mu isoko kigeze kuri 50 umuntu wari ufite amafaranga y'ibihumbi 50 atahanye kilo cy'umuntu iveri ibihumbi 10 iveri ni ibihumbi 12 na magana 5 kandi kilo ari 50 kilo gac'umunyu twaje gusanga ngo ari amaverane nico kundondo ariko kundondo bazabagira ikigozi ari ndirimbo Sani Gigi yavuze nayitegeye indirimbo za Sani Gigi ntiwazitegera muzimari aravuga ngo ikindi gihe cy'abanyamurenge cyo kurakara niyo teme yakoresheje ngo icyayi cy'iwacu ntikitanya ngo icyayi ngo sigaye cyitwa nyagwayi ngo ifu y'iwacu sigaye yitwa nyarufu none ibipimo nabyo kuno ni ikigozi kuno ni ikigozi ariko umunyu twasanze ari byo ufasha amaverane ukashira ku munzani ikiro cyuzuye ntabwo ari amavere isukari nayo aya mavere 5 bapima si cyo kiro no kuvuga ngo isukari iyo bavuga ikiro cy'isukari bapimye ku munzani ararenga 5 na 6 amata buriya ari hafi y'amavere 8-9 umunyu n'uburemere bwawo ubwo byo bipimo twari tubiza iminengo amavere 5 bitara 5 si ikiro yego isabune kabisa nitere itije isabune iri ku 40 ndetse yuganiriye n'umukiriya neza 35 akaneriji 25 kayaje karana muri 20 neza aho akaneriji katibutse aya makuru fanda yakurikije imihigo ye 50% igezweho itanirarenga ufashe igihe yabivugiye n'iminsi bibayemo ni nka 70%. ni nka 70%. Ni na gatanu uyu munsi turi kuwa kabiri akandi gatanu ndikarabo kandi ngo target yiwe ikintu uko cyahoze amadubu ntago hamagara ni ukuvuga uzitabe karame kabiri intare ni ngo ntakwivovota oya amawiruka buriya nko kwivovota witabye icyo ni kimwe icya kabiri wemeye icyo baguhamagariye ariko ugiye uhawe mu nzira udashaka ibiki bene washwe nk'ingwara nk'iyakagara nta bushobozi ufite bwo guhakana nimba bavuze ngo n'ubundi kudahakana n'ubundi uzitaba ariko ntuzivovota reka kwivovota yego urakoze cyane uko niko minembwe yacu santere imeze yego imbariro zose ni nyange kabisa turatuye drone nizo zarashirundu nijoro niho zaraye zirashe kabisa abaturage irundu hari umuntu twavuganye arambwira ati twebwe aho bigeze irundu gusoka mu nzu ni ikibazo gusoka mu nzu ni ikibazo none gupfira mu nzu nta mfane wogira yego ariko ubuzava nguhiriye mu nzu ntazaburaho afunda umutwe yambwiye kabisa ati noneho n'amaactivité gukora amaactivité biraza kutubera ikibazo naho nko mu mugoroba kuvuga ngo urapima kuja gutuma umwana ibishoboka ibyo wegeranya mbere ya saa 6 umuntu wese ariko nta bundi buryo abaturage b'irundu bihangane nta mvura idahita cyane kandi biriya hamwe turi mu kubishima umwanzi yaje adafite gusubira inyuma agomba nanone gukoresha imbaraga afite kugira ngo igihe kigere n'amasezerano yuzure buriya ino mu minembwe nyuma ya drone nta yindi ntambara dutegereje na nyuma ya drone abe no muri Iran abindi bihari nyuma ya drone kabayikoreshe ariko barabizi neza ko nyuma yaho tuzogendaga mu mujyi ariko nyine kubaza none abitekereje nijoro n'icuri abarundi bazi ngo twova mu minembwe tugaje ibo baduture baturase baturusha ingufu ibo na abarundi tujuru
kandi bariya ngo bizorangira bagende bagende ariko twe bizorangira tuje ni ukuvuga ngo nimba birangiye nituva hano tuzoja mu Kamombo nimba tutagiye mu Kamombo tuzoja mu Rugezi nimba tutagiye mu Rugezi ni mu Mibunda ariko iyo bizorangira batashe iwabo neza Kayanza mu Cibitoki za Kinanira n'ahandi ngaho urakoze cyane tuve muri Minembwe Rugari yohereje ihuzu za CPA zirindwi Buvira aravuga ngo nikako za CPA za jorona Buno bw'ubutisi ese n'ubutisi yajya ubutisi ubwo bazabita gashwashwa musazi n'ubuntu budafatika n'ubuhuzu bw'ubwendisipurine buza bwapfa no kuva ku mubiri bazozimusubiza uriya abafurero abagore abafurero-kazi ushobora kubabona kuriya bitewe n'ubuzima ariko umufurero niwe muntu wa mbere usanga akenyeye sepe akaja mu murima tashoke gukorana joro nawe musazi noneho nabonye umudamu bita Nyansusuru Karine twaraniganye kuri jeff niwe wafashe memo byabaye bimaze katuraje ubyo byarabaye aravuga ngo afashe memo yo gushimira mitiwalite y'abanyamurenge iri muri Amerika yego iyobowe nande na Rugari urumva buriya aha tuvuga drone zarashe ni wabo ahirundo kwa bandi kabanyasuruka Nyasuruka nawe nakagara wafata mema gaje gushimira Rugari ngo niwe mitiwalite muri Amerika uzi mitiwalite muri Amerika kuyobowe na Rugari ariko cyangwa Nyansusuruka Douglas wamushize cyangwa Nyansusuruka Rugari ntuzi ko warabwe ko ni hera biza Uvira none se Uvira bamubwiye bati iyi ni mitiwalite yovuga gute no inde ariko ntitwo yavuga ngo yahise ni imposition se ntitwogaya Nyansusuruka cyane kubera ko nimba Rugari yafashe ubwo ufasha akagohereza agahita amubwira ko ari mitiwalite yindi iyobowe nanje ko aje ugasiga yowe aho ngaho yofatira aho ngaho ariko birasaba Nyansusuruka kubaza amakuru ese none azi umuntu yabaye mitiwalite ko wowe ntumuzi wasanga batamuzi ni umu intellectuel aba ku macano ariko nareke kwiga reka nta muntu utazi Mahoro Peace nta muntu wobaza ngo se turabizi ko mitiwalite yacu muri etazi ni Mahoro Peace association impamvu mpambihakana nuko wavuze ngo n'uwirundu n'uwirundu aho avuka irundu ibyo yakoze ntabizi ariko iyo bikora kandi ari uwirundu ni ngombwa reka shimire Rugari ariko nanone asubira inyuma sura baze n'amakuru iwabo babiri abintu yarangiza uzi umuhano unyu havuga hora cyane witwa Mubaki n'umudinzi iwabo neza ni hali yahibasi unye na drone unye yakoze ibyo uhakana ko drone zitari kurasa ni Rugari yakoze ibyo atazi Nyasuruka okay tumubabarire dusabye imbabazi none se kuvuze ngo ntabizi kuvuze ngo ntabizi ni ngombwa ko yakira gusa iyo mfashanyo hanyuma akazobaza amakuru nta gitangaza kirimo kandi na Rugari aramutse azohereje nibagiwe agatera no wa mugabo yakoresheje burya twari kukiriyo hari bona amapfafa ukuri Rugari arakuzi ariko aracyari mu mapfafa uko niko bimeze ministre wa defense wa Congo yajanye miliyoni 3.4 ubwo ni 3,400,000 dollars azijana i Burundi arabwira ati ubukene bwanyu ndabazi ariko namwe mubonye idolari sinshaka Minembwe hatazagira undi muntu uza ngo asubirane ideni ngaya amafaranga afata mugenzi we ministre wa defense w'u Burundi ngaya amafaranga 3,400,000 dollars prime yo kubankuraja mumvanira ho Minembwe afasha amafaranga ayiritseho ijambo ati ndashaka kumva ko Minembwe ubutaka busubiye mu bundi urabizi ko intambara ubu ngubu muri est
muri Sud Kivu intambara yose iri hano gusa hakurya za Rubembuka za Mubare arabwira ati mugende muvanireho Minembwe ibyo bintu urumva gutebuka twebwe turahumuriza abantu icyo gusinga zo Burundi zikora zirarya ari amafaranga kandi ziyababaza ariko ntibashoboka kwiko tiboje ugize ngo gutindana kwa bageke no bushake bwawe no kubona ko wenda bari batarabaha amafaranga Olivier amafaranga bari bariza amafaranga Riviere oyo ezana ezana bakurere mu rouge bu no kuvuga bakora abasostomate amafaranga y'abazoyarya kabisa kandi nimba ari n'ikindi gihugu nacyo giterezo kuba no kuyajya iya leta uratuyebewe zizarenga zizaje bukaye muri abangabo abazomenye iki abanza bishura amadeni basigaranye iriye abundi nizo leta zibiri zisa iyi ngiyi Kinshasa ni Bujumbura ziriya faranga zirajya ministre na Neva bagende bagura amamodokari meza bagubaka n'amazu abazarendo abataye abazarendo ni 50,000 ibaze miliyoni 3,400,000 ku banyamahanga 50,000 ku banyagihugu bahawe kurinda ubusugire bw'igihugu kandi nibo bizeye za modoka ngo ziracekinga ya makamyo bagenda bafungura basanze harimo za biswi byabaye biki abazungu byabaye biki abazungu basemo za biswi ni ibicuruzwa ngo bagishonje n'ubundi za modoka n'izibicuruzwa iyo baretse zikaza n'ubundi zigashika inzara yabo n'ubundi baracyayifite izo za biswi zo ndibozi ryase zikabafasha n'abacuruzi bari baje kuravita amadepo yabo hariya muri Uvira bikanabafasha bagende bafunguka imitwe borohe ubundi nta bandi bantu usibye abangaba nyine ntaho ni muntu uvuga ngo arafungira abantu ibiki usibye abangaba abantu bafite uburenganzira bwo kuba bafite uburenganzira uko zoba bimeze kose intambara uko zoba zisa kose buriya AFC Bukavu ntago ifite umujinya ngo ndiyohereza ibicuruzwa ibintu bigene ubuzima bw'abantu muri Uvira nibibaho n'abari abanyabuvira n'abaturage ba ese ubundi kwanza jembaza none se tuvuge ko tutakira abakongomani Kongoro ndiwe nabaze nkuko bakongorwa ni bari muri security kutwicisha inzara kutwima isukari n'umunyu n'amavuta nukuvuga ngo twe ntibakidukeneye ko umuntu azavuga ngo ndabohora abantu nimara mbakenere mbabone nawe gano sumunye politike aragukenera we no se niba tangena keneye imisozi azayikorera se ni ukuvuga ngo we iwakeneye kukubona usigaye gusa ngo utakiri nk'umuntu ayiwa kabiki sikisega umuntu gutsinda intambara nuko utsinda intambara ugasanga abaturage aho wamujanye kuri kona mujana mu rwego rutari urwiwe noneho umuntu iyo arwana intambara akoresha imbaraga zose kugira ngo agire bo yigarurira abeshaho n'abantu neza harya nahatsindira babaturage bazaba harya usange mu mahoro ariko noneho wewe afasha umusozi arawubiranduye awugize igitaka nawe guri kuri wa musozi nuko keretse afite abandi bantazaza gutuza nta mafaranga bamwihembera nuko amakuru yacu y'uyu mugoroba nayo ngayo dusoze dushimira abantu kabisa muri mu gukora ibikora inka kabisa cyane abasaza batubwiye ngo tubashimire barabizi neza Muzehe Stefania ari ku 5/5 taraja ariko arajaho mu kanya muje imurenge 5/5 kurikira amakuru fata ya keru yahuze nayo bo hambere arabwira uko afashe gisenge arabwira ukuntu gisenge yo kuzoryamira isindano kandi yaravuze ati nubwo ngeze muri iyi myaka 90 niyo yazajya 90 saa yari cyo ati hariya hakurya umuntu uri hariya ayisha ati baba fare yanje ati no bivuga ngo umwana umusaza umukecuru bobura gusiza mbaraga zo kwiruka yageneye ubutumwa akagara agenera na gisegeti kandi no kwiruka ntaco bikidufasheho ntaho twenda kuja